Motor NMAX. NMAX tahun 2017. Ini jam tayangnya si Adam dipakai keluar kota terus. Ke Jogja, bolak-balik Jogja, berapa kali ke Jogja. Touring. Anak buahnya Viking. Nyawa Viking buah batu. Keluar kota, Pangandaran, Sukabumi, Celetuk, itu ke sana apa? Pantai naon teh? Celetuk. NMAX. Ini motor bandel bisa nih ya. Motornya bandel. Ke Jogja 3 kali si Adam keluar kota. NMAX tahun 2017. Bandel pisan. Motor si bandel NMAX. Wah, ke Garut mah jalan ke Cai aja sih. Ada mah sering pisan Cipanas Garut. Keluar kotaan aja nih mah. Dan kebetulan keluarga Abah mah penggemar Yamaha. Memang Yamaha nomor 1 paling depan lah. Berapa biji sih keluarga Abah? Si Iqbal pakai Yamaha, Yamaha Sport. Si Mail pakai Yamaha Mio. Emang bandel Yamaha mah. Bandel tiada dua, nomor 1. Si Raja hebat lah Yamaha NMAX. Si Dapa beli Yamaha lagi yang baru sekarang di Mia Sport yang bagus, yang gede.